Nongereye mbifuriza ibi byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano irakomeje hagati ya FARDC n'igisirikare cy'iki gihugu ndetse na M23, akaba ari umutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwa Kongo. FARDC ikaba itangaje ko yarasanye n'abasirikare 500 bamudahusha ba RDF n'igisirikare cy'u Rwanda ngo barwanaga ku ruhande rwa M23 muri Canzu nkuko yabigarutseho. Bitangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa 8 Kamena 2022 umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Brigadier General Sylvain Ekenge rivuga ko ingabo za leta zaburijemo igitero cy'umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda RDF ejo bundi kwa kabiri tariki ya 7 Kamena 2022 igitero ngo cyanakomerekemo 3 mu ngabo za MONUSCO. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ingabo za leta y'u Rwanda ngo zahinduye imyambarire kugira ngo zikomeze kurwanirira inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ngo zimaze iminsi zihanganye n'ingabo za leta ngo zishyigikire rero ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'umutwe wa FDLR ufatanyije na Mai Mai Nyatura. Uru rugamba kandi rwakomerekeyemo bikabije abasirikare 3 b'ingabo z'abibumbye MONUSCO bakomoka mu gihugu cya Tanzania, ubu bakaba bari mu bitaro aho bari kwitabwaho n'abaganga. Muri iri tangazo kandi Brigadier General Sylvain Ekenge ashinja leta y'u Rwanda kohereza ingabo zayo zidasanzwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo ngo zirenga 500 ngo zihinduranije mu myambaro y'ibara ngo ry'ikijuju ngo rikaza gufasha inyeshyamba za M23. Uyu muvugizi asoza avuga ko nyuma yo kwihuza kwa RDF n'izi nyeshyamba za M23 bafite intego yo kugaba ibitero byabo ku ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo ngo ziherereye i Muhati hafi ya Bikenye, aha ngo ni muri groupement ya Jomba muri teritwari ya Rucuru nkuko uyu muvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yabigarutseho. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ndetse na RDF ntacyo bari batangaza ku byerekeranye n'ibirego bakomeje gushinjwa na leta ya Kongo. Imirwano imaze rero igihe ibera muri kariya karere ka Jomba, ikaba imaze kuvana abaturage barenga 5,000 mu byabo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 rero ukaba wahishuye ko wari warasezeranyijwe kuzaba uw'ingabo kabuhariwe Special Forces Unity mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC. Byasobanuwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Major Ruringoma mu itangazo yasohoye asubiza Minisitiri w'Abanyamahanga Christopher Tundura washimangiye ko tariki ya 6 Kamena 2022 mu kiganiro n'abanyamakuru ko nta mishyikirano nawo izongera kubaho kiretse hagati ya leta n'ufasha. Muri iri tangazo ryasohotse ku itariki ya 8 Kamena 2022 Major Ruringoma yasobanuye ko Perezida Felix Tshisekedi atarajya ku butegetsi ashinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka rya UDPS ndetse no mu gihe yari yariyoboye yafataga M23 nk'umutwe urwanirira ukuri kandi yarashyigikiye, na nyuma yuko agiye ku butegetsi ngo nabo ngo yarabashyigikiye umutwe witwaje intwaro ndetse afite na gahunda yo kuhindura uw'ingabo kabuhariwe Special Forces Unit. Ati navuba muri 2020 na 2021 nyuma yo kujya ku butegetsi yari yiteguye guhindura abasirikare ba M23 mu mutwe wa Special Forces Unity atwari kuzamufasha kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. M23 yagaragaje ko ibabajwe nuko Perezida Tshisekedi Felix Tshilombo yayiteye umugongo agatangiza urugamba rugamije kuyirandura burundu, agahagarika imishyikirano impande zombi zari zatangira i Nairobi muri Mata 2022. Kuri ubu rero guverinoma ye ikaba yita umutwe w'iterabwoba ukwiye kurwanywa nk'uko Major Ruringoma umuvugizi wa M23 yagiye abigarukaho. Mu Rwanda mu rubanza rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu aburanamo ibyaha bya jenoside harahabonetse ibimenyetso bishya bishobora kurugiraho ingaruka. Ni ibimenyetso byaturutse mu gihugu cya Denmark cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Ibyo bimenyetso bishya ku ruhande rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu bishingiye ku nyandiko mvugo z'abatangabuhamya n'ubuhamya bwafashwe n'ubutabera bw'igihugu cya Denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda. Ni nyandiko mvugo ziri mu rurimi rw'ikidanwa rukoreshwa mu gihugu cya Denmark. Umunyamategeko Bruce Bikotwa wunganira Twagirayezu avuga ko nta gihe batasabye ubushinjacyaha bw'u Rwanda gukorana n'ubushinjacyaha bwa Denmark kugira ngo ibyo bimenyetso bibonekere ku gihe. Uruhande rw'uregwa ruvuga ko izo nyandiko zarabonetse zirufitiye akamaro gakomeye.
rurazifata nk'izingiro ry'urubanza cyane ku buhamya bw'abatangabuhamya. Ruravuga ko ubuhamya batangiye muri Denmark buhabanye n'ubwo batangiye mu Rwanda. Urukiko rwibukije ko uruhande rw'ubushinjacyaha rudashingira kuri izo nyandiko nk'ibimenyetso. Maître Bikotwa yavuze ko kuri we n'uwo yunganira izo nyandiko zikomeye yisunze ingingo z'amategeko yasobanuye ko ibimenyetso bishobora gutangwa igihe cyose bibonekeye urubanza rutarapfundikirwa. Urukiko rwavuze ko inyandiko zavuye muri Denmark zitari umwimerere. Ruravuga ko bigaragara ko hari amazina asiribanze mu mugambi wo kurinda umutekano w'abatanze ubuhamya, rugasaba kugaragaza umwimerere w'izo nyandiko rugamije kumenya inkomoko yazo. Urukiko rwo rugasigarana impungenge ko kwinjira mu bimenyetso byaturutse muri Denmark bishobora gusubiza inyuma urubanza rwerekezaga ku musozo. Umucamanza yabajije niba mu maburanisha yabaye yose nta bindi bimenyetso byazashingirwaho ariko urubanza rukava mu nzira. Bikotwa avuga ko we n'uwo yunganira bafite inyungu zo kuba urubanza rwava mu nzira mu nyungu z'ubutabera. Igisa n'ikitonderwa kuwo yunganira avuga ko abatangabuhamya bivuguruje haba mu buhamya batanze muri Denmark n'ubwo batangiye mu Rwanda, ati rurangiye vuba rukarangira nabi nta nyungu byaba bidufitiye. Twagirayezu avuga ko nk'uko ubushinjacyaha bwasabye ko yoherezwa mu Rwanda bufite n'inshingano zo kwaka inyandiko z'umwimerere ku bimenyetso bishya. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rugafata icyemezo cyanditse kuri izi mpaka. Uru ni urubanza rwaburaga iminsi mike rukarangira kuko ababuranyi bombi bari bagiye gutangira kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bashinja n'abashinjura. Urukiko rwavuze ko ibindi bimenyetso byagiye bitangwa binyuranije n'amategeko rutazabyitaho. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 54 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ari naho ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha. Bumurega ko yakoreye ibyaha ahantu hatandukanye, ahahoze kaminuza ya Mudende, kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana, ahiswe kwa Gacamena n'ahiswe Komine Rouge kubera amahano y'ubwicanyi habereye. Ibyaha byose arabihakana. Icyemezo kiramenyekana kuri uyu wa kane. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ndagushimiye Eric Bagira ubusa kuri iyi nkuru. Tukiri mu Rwanda, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ejo yahaye Minisiteri ishinzwe ubucuruzi igihe cy'amezi 3 kugira ngo ibe yakemuye ibibazo byose bigaragara mu mashyirahamwe y'abatwara abagenzi kuri moto. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi afite inkuru irambuye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo bagaragaza ibibazo bibangamiye umurimo wabo. Ibibazo bimaze iminsi bivugwa n'abamotari birimo ikibazo cy'akuma kamubazi babona kabahenze kandi kagatuma bahora mu makimbirane n'abagenzi. Haravugwa kandi ibibazo by'ubwishingizi buhanitse ndetse n'umutungo wabo unyerezwa n'abakuriye za koperative zabo. Ibi ni nabyo byatumye begera komisiyo y'umutungo n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko bibakorera ubuvugizi kubo bireba ibi bibazo bibashe gukemuka. Umuyobozi wungirije w'iyi komisiyo y'Inkamiye Specioza yagaragaje bimwe mu byo babonye bibangamiye aba bamotari. Abamotari bahagarariye abandi bavuze ko hari ibibazo bibangamiye, hari amafaranga menshi bacibwa hatarebwe ayo moto yinjiza, harimo ipatante, autorisation, umusoro ku nyungu 1% y'ayo binjiza atangwa muri rura, ayo kwishyura za mubazi n'ibindi, mu gihe izikoresha lisansi zishyura 150. Icya gatatu nuko hari imishinga y'abaringa igaragara muri za koperative zimwe na zimwe. Umwanzuro wafashwe kuri iki kibazo wemejwe n'inteko rusange y'abadepite nuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasabwe kuba yamaze kugaragaza uko ibibazo byazakemuka bitarenze amezi 3. N'umwanzuro utashimishije bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bagaragaje ko hari izindi nzego zagombaga kwitabazwa kuri iki kibazo. Nk'uyu mwanzuro y'aba internet ntabwo Minicom ishinzwe iby'ama internet, ariko rero bishinzwe na Minisiteri y'Itumanaho. Ukareba ikibazo bagaragaje cy'abo bita inyeshyamba cyangwa motari batwara badafite ibyangombwa, ari nabo bakunda gukora ama accident menshi, bigatuma uko accident zigenda ziyongera amakoperative cyangwa se amasosiyete d'assurance abazamura ibiciro cyangwa se akananga kubaha ama assurance. Ibyo nabyo ni ibintu bikontororwa muri transport. Iyo ndebye umumotari ibintu atanga wamuganura birebuka bwo se azasorera Rwanda Revenue, asorere rura, asorere rero ukurikije amafaranga aba yakoreye, urumva we yatungwa n'iki? Aricyo kibazo tugenda twagira cy'abaturage benshi bari hasi kubera ko utwo bakorera dushira mu gutanga utuntu twinshi cyane bagasigara bo nta kintu bafite. Depite Nkamiye yamaze impungenge bagenzi b'abadepite abagaragariza ko ibibazo byinshi byavugwaga mu bamotari birimo kugenda bikemuka. Ibibazo by'abamotari byinshi biragenda bikemuka, aho za mubazi zirimo zisubirwamo ibibazo bari zifite baragenda babikemura. Gusa ikibazo cya network ni ikibazo kiri rusange,
ahubwo ikibazo gisigaye kiriho ubu ngubu ni uko hari abamotari bamwe batarabona za mubazi ariko nabo babahaye udupapuro two kujya bitwaza mu muhanda kugira ngo igihe zizaboneka bazaze kuzifata. Bamwe mu bamotari bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko kugeza ubu ibibazo bagiye bagaragaza na n'ubu bigihari. Yewe nyine ikibazo urabona siranse yaruriye imaze kurira mubazi babazanye n'ibintu bya mubazi, ubwo babizanye amafaranga wenda wikoreyeho bakagira andi bagukata, kandi ayo ngabo bakagukasa ari amwe aba yaruriye nko kuri asiranse. Nimba umugenzi twumvikanaga ko ngiye kumutwarira amafaranga 300, kumvikanaga aho mugeza namugezayo akanyishyura 300 yanjye, ariko uyu nguyu yazanye iki cyuma ya 300 nafataga mu ntoki arahita afata hayi nta n'atanu yashoye kuri moto. Mu Rwanda habarurwa amashyirahamwe y'abamotari agera ku 183 ahuje abanyamuryango babarirwa mu 46,000 barimo abagera ku 19,000 bafite ibyangombwa byo gukora n'abandi bagera ku 27 batarabyuzuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze kuri iyi nkuru. Noneho inaha muri Amerika, nubwo yaje ku mwanya wa 4 n'amajwi 9.6% mu matora yo guhitamo umukandida uzahagararira ishyaka ry'abarepublika mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Iowa muri district ya 46, Madamu Esperance Hope Ikora ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko agifite amahirwe kuko nta mukandida muri 4 bandi yarahanganye nabo wabonye amajwi akenewe kugira ngo atsinde. Ubu abayobozi b'ishyaka rye nibo bazahitamo umukandida. Madamu Ikora yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema abanza kumubwira uko yakiriye ibyavuye mu itora. Amatora yarabaye, twaronse ibice 9. Twabyakiriye neza kuko iyo wakoze icyo wagombaga gukora uragera ahantu ukavuga ngo ikizavamo cyose ndi tayari kubyakira. Ariko ntabwo ari byo mwari mwiteze? Yego, ntabwo ari byo twari twiteze, ariko iyo kera resulta zaje hanze option ntibisigaye no kubyakira kugira ngo bigufashe nyine gutekereza neza no kumenya neza what is going to be next. Madame Ikora, nubwo mwabonye amajwi 9.6% mukaza muri ku mwanya wa 4, ariko ikigaragara nuko n'uwabaye wa mbere atabonye ayo mahirwe yo guhita abona tike kuko atagejeje bwa bwiganze bw'amajwi 38% akenewe muri leta yanyu kugira ngo umuntu ahite yemezwa ko abaye umukandida. Ubu harakurikiraho iki? Ndibaza ko mugifite amahirwe ko mu nama kaminuza y'ishyaka nanone hari igishobora guhinduka cyane rwose. Mu byatumye twumva ko hakiriho amahirwe bikimeze neza nuko nyine ko